Kwinkonzo yesikhumbuzo bekubhiyozelwa ubomi bomdlali weqonga uphambili nobekwazi ukubalisa amabali ngokugqibeleleyo. uMcedisi Shabangu wasilola isakhono sakhe kuminyaka ye-90s apha KaNyamazane. Sapho lwakhe lusothukile kusweleka kwakhe ngesiquphe. Ngaboma 9 to 10 waqala wakomplaina ngesifuba ukuthi isifuba sakhe manje akasizwa kahle. Then khona lapho ke bazama ukumrasha to eclinic, then eclinic la wafike wasishiya khona. Shabangu wawongwa ngembasa inaliti ngendima yakhe kumdlalo weqonga othi The Suitcase ngo-2006. Silahlekelwe kakhulu. uMcedisi bekumuntu bekanelithando le theater, beka passionate, uthanza kakhulu umsebenzi wakhe. Bekangekho net only talented, mara bekazama ngathi tonke indlela ukuthi uboosta njani, uchubekela kanjani nekufunza. Bekumuntu bekathanza kufunza. Ushiye ngasemva unkosikazi wakhe nabantwana bakhe abane uza kubeka kwikhaya lakhe lokugqibela ngomgqibelo.